Mai ku koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel betun rei nei lao mai thon riu da rei. Asai February the rik pungu kum sing nei na chui na pungu. The Gaanphiu Mel Tamenglong local newspaper king in sap the call. New Delhi February the rik patai. Manipur's Rural Development and Panchayati Raj Minister Yumnam Khemchanda Union Home Minister Amit Shah Rui Saman Sutina Delhi Gutkanthi Khemchan Rui Amit Shah da Ariu Khang Monday nu Tingzin Khwang Khat Sang Khau Indigo flight Kori Tat Kai Thi Kumna meeting high February Tarik Padai Tuesday Khau Dung Kanthi Tuna Sakane Lumnu Mai Cham Thailai na Khemchan Rui Delhi Tat Makhau Chief Minister N Biren Singh Leadership Rui Manipur Dunglat Lu Tat Sausit Mai Thiak da Ka Hau Mak Mai BJP MLAs nun le meeting kariu kani tuna sakane ning taw law nuwi Amit Shah Rui Manipur Legislative Assembly Speaker TH Satyabrata ta December tarik chikyu kum singnei na chui na padai nung tai Delhi kaw gut na ariu kan chongi kum na meeting tai kanai mai suna January tarik chui na chinai nung tai ni tat kai tat kan chonge Kumna Satyabrata Rui Luan Thum Tang Mai Suna February tarik churuk nung Union Home Minister kai khau ariu dat bam nuwi tuna lumnu mai cham Rui ti thai kane Assembly Speaker TH Satyabrata le Amit Shah Ariukan Mai Khautai Manipur Khau Leadership Kalaini Mai Lam Khau Kaphian Kani Khani Gwangni Mai Rutna Kanai Manipur Legislative Assembly Tuang Chennai Mai Session Khau Katuak Mai Patma Khang Kaphian Kani Tuna Sai Manipur Legislative Assembly Hai February the Rigru Khau Kahau Bani Mida Khau MLA TH Radeshyam Rui February the Rikanai Nung Tai Amit Shah Ta Ariukani Kumna Intauni Kamai Delhi Khau Camping Sunabami Tuna Sakane Lumnu Mai Cham Thailai na Biren Singh Government ta Kahau Mak Mai Leaders Nun Rui Kabam Kanai Delhi Khani Infal Khau Protested Kai Bami Tuna Sakane Kaniu Goi Leadership Kalai Kang Demand Subami Mida Khau Biren Singh ta Machuang Mai MLA Ta Chat Nai Kumna Satyabrata Thai Dingba Mai MLA Riktai Nai Tuna Sakane Mida Khau Gwangni Mai Assembly Session Khau BJP's MLAs Ru Congress MLAs Pangu JDU MLAs Pangu NPP MLAs Churu Khani Independent MLAs Kathumrui No Confidence Motion Phungku bam nuwi tuna jam terui ti thai kane mi lung khau CLP leader Okrum Ibobi khani Congress MLAs padai rui asailon Manipur Governor Ajay Kumar Verla ta Ariuna Chief Minister N Biren Singh ta Manipur Legislative Assembly to member Nunru khau lau kai mai khani kaniu tong rights ta thau sumak mai lat disama khang kaphian kani tuna sakane Ibobi ri Governor khau no confidence motion Assembly session khau move su khang karamba mai nun ta CMN Biren Singh rui Tikapit may hai in thak lau khang ni sangwai kani member nun rate no confidence motion pungku tuang nai thai assembly session hai tatkai suak mak na tan pni khani public wai rui kaniu ru khau tan sin thau pni dei tuna Chief Minister N Biren Singh rui kapin kan chonge Chief Minister N Biren Singh tonglat bam ti hai Ibobi rui pen mak mai indau na mi kup mai lat hai elected representatives strong democratic rights that thau sumak mai lat dei tuna dau kani State Assembly don rules of procedures kani conduct of business hilaina elected leaders nun rui kaniu tong constitutional rights hai sinsu nu dei CM rui kumai lat tai samak sini nu dei constitutional right to members kwai rui sinsu khang kaniu tong ngam nai dei tuna sakane lumnu mai jam thailai CMN Biren Singh ta MLAs Chennai Haikam Dingo Laisang Tham Susendro Thongam Bisorjit Thongam Santi Karam Siam Olish Silsi Khani Mayang Lambam Rameshwar kaniu ri machuang bami tuna sakane Infal February tarik padai Manipur government reaching khani insam na dai thau khang kumsing nai na ru na chanai khotai rui karam gongkan jongi tuna CM N Biren rui sakane BJP late government ri COVID-19 pandemic khani Manipur la lu rui kuk mai ariubam sini state khau kalai minai khang karam gongkani tuna sakane N Biren Singh Rikum Singnai na Rut na Chanai Khautai Ri ka hau na Manipur Tong Chief Minister Phungwang kan tongi kumna katwang kanai me term khaulat lunai kan me khau mansai phainai inbu thai tang kani kumna mansai chingsing ri kan yukai ga launa pakta bami Manipur khau intaw developmental project azu sin thau bami kumna contractors koi ri ka kan khau loi khang karam lawo tuna ti thai kane mi ta khau N Biren Singh ri Manipur khau intaw patna ba mai tuang core issued hai in sam na nun ri thai chui lau khang ka ge na ye tuna Salaw kane Infal February tarik padai Chandel District Kaunai May Naga Tribes Root Nakanai Ri Kariu May Puam Chandel Naga People's Organization Ri Gwangni May February tarik Root Nakanai Kau Mass Rally Khani Khuang Root Nakanai Shut Down Chandel Le Tengnopal District Kau Tat Kai Ni Tu Nati Thai Kane
ควงรุนักนาย shutdown ไดอินโดเมียนมาร์ border เขา border fencing ตัดไก่บ่ไม้คันนี่ free movement regime ละกันไม่ตานุนี่มักไม่อินดาวนะตัดไก่ขังติดไทยกันจวงงี้ shutdown ไดเล่าชวนควงจรุเขาริกเขาปนี่ตุนัดสักกันนี้มิตรงละดิ่งให้CNPO Tribe Hohos NSUC Kani NCAC Re February tarik kathum nung emergency meeting tatkai na dingkan mela ding thailai na tatkai khangi tuna sakane protest hai naga mai area kho border fencing tatkai meta nutni mak mai lian na tatkai khang kumna mi tong shutdown hai Chandel khani Technopal district kho naga mai lung mai area goi kho tatkai khange mi da kho CNPO Re naga mai goi kho mi tong shutdown ti hai ma chuang lau khang khani ka zau lau khang sang hoi kani inbu na connect union Re Nagaland dong longwa nam khoni border fencing ta nu mak mai reli tatkai khang suba me Tamenglong February tarik padai nung World Cancer Day kau Assam Riflery Medical Camp Tama Tamenglong District khani New Nungnang Noni District kau tatkai kan the Medical Camp dai local healthcare professional lekariu na tatkai kan chongi camp khau nam mai man sai phai pungu inbu ri ra sau lo kane tuna Assam Rifle dong statement ri ti thai kane Assam Rifle dong medical game khotai insa ra sau lo mai na rap na puni insa za lo kai kani kumna hygiene sanitation khani report kari ngak duak ngam khang awareness session ni nai lo kani tuna sakane game khotai blood sugar test blood pressure monitoring khani vision screening ni tatkai kani namdu thang lungba mai hospital tatang na ra chau nang mak mai nun ri ka dau cha mai tai la tau kane Dimapur February tarik padai Naga Hoho Ri Nagaland government kau ka zinai mai stakeholders nun le ka phiat na oil khatni natural gas exploration tan hai ka hau na naga mai goi khang economic independence sai ti lau khang jang hoi kan the Nagaland's economy hai petroleum oil khatni natural gas lapat lana ti gai thau khang ke ge nai the tuna Naga Hoho Ri sakane Naga Hoho Ri roadmap hai ka siam lana zai milong kau oil exploration hai ka hau thau khang Nagaland government kau sakan the Assam le Nagaland jong disturbed areas kau oil exploration khani royalty sharing lam kau sana Hoho rilat lunai me border Jones kau exploration tat kai ni mai kau high state kanai roi models asak sinsu khangnai mi Q2 government kanai roi oil exploration khani production license sign su khangnai kumna state kanai ka kau agreement hai gongmak san oil exploration activities tat kai ma khang sakane mi da kau Hoho ri thau lapat ni mai khani oil royalties lam kau naga mai goi tong chun da ka khan kai lau khang ke ge na yi tuna sakani Nagaland hai Assam Arakan Basin jong part akhat suna bam jongi kumna mi khaw hai hydrocarbon na yi kumna pre partition gan khawri petroleum hai lapat bam chongi tuna sakani inbu na Naga Hills khaw hydrocarbons in phang nu mai transpai na in ka we tuna sakani mi da khaw ho ri naga mai goi khaw Nagaland khaw fossil fuel pai na nai ba mi kumna mi hai ri local economic khang pai na gang mai nai puni thi tuna sakane gwangni megan khaw technological advancement ri non renewable energy ta lin lat puni thi kumna Nagaland ri mi khang te chamdan ngam puni dai chu tuna than kane article phaithum riksanai na khat e lam khaw sana state ri ram khani resources khaw exclusive rights nai kumna Nagaland government ri petroleum khani natural gas regulations kum singnai na ru na kanai ti hai ti talau khang ke ge nai thi tuna sakane ke nai me jam ti thai mai Jaitlat Wildlife Sanctuary Affected Village Women Wing Jaitlat Wildlife Sanctuary Affected Village Women Wing Press Statement Jaitlat Wildlife Sanctuary Affected Villages Women Wing Ri Kandi Mai Goi Khau dated tarik chui na chikiu January kum singnai na chui na pungu Puinung Jaitlat Jang Village Tausim Subdivision Tamenglong Khau patkan me thauduak lam goi sa indaw lo pitwangi Jaitlat Wildlife Sanctuary ti hai affected or kabiuni mai nam goi na ri ka haw mage khani nainu mage tuna tanna dingbam puitwange khani any survey or inquiry hai tat kaida nu mage tuna affected committee joint coordinating committee khani bye my organization goi ri thinglaw na bam puitwangte January tarik chui na tatsat kum singai na chui na pung puinung JWSAV ri na district administration khaw survey hai tat kai nu mage to liam na tat good pu khaw responsible goi hai district administration ri lani na ri tuna che ni tilaw kan chonge kumai lung khaw January tarik chui na chikiu kum singnai na chui na pung nung jai la jang kai luang khaw hai government ong survey nai kang information hai public domain khaw ti thai lo tuang ma ge income invite na survey su khang good pi jang ri affected nam goi ri
athung mai khau Mr. Naila lunggon mai rui jaila jang kandi hai ziliang rong ram hamagi tuna kandi mai hu khau kau bam pui sang rui kandi mai koi rui ni mak mai indau na tan na athung gut tuange kumna January tarik dam ru kum singnai na chui na pung ting zin khong thu ma khai khau first information report lot sulau mai hai katum na withdraw sunina re withdraw sumak na tan sin thau tong na ye thai Mr. Matthew Hom gon mai or Matthew gon mai ru khau kazi nai mi tan hai tan kai ni ziliang rong naga Rongmei ram lung khau zaitlat wildlife sanctuary khang propose subam mai hai tan na nu mage jaitlat wildlife affected village women wing rini mi lam khau inthuk na sau sin good bam pani mi hai kan di mai goi ri thai katin na bam khang ri kau in da lau pi chuange by president and secretary jaitlat wildlife sanctuary affected village women wing ti thai lau mai mi ton cham che khori kan di me goi gau ti thai lawi kalam thu jaitlat wildlife tong January tarik chui na chikil kum singnai na chui na pung pinung jaitlat jang khau pat kan mai thau duak thailai na intaw lung khau suna thu khau duang swan biak crossing the river barak besides tong tau hai kan pat mak khang ti thai pat lau pi chongi mi lat bam khawrui to liam pat na si swai me pat pi chong na ye thai kara na rikarit lapni by Simeon Gang mai land owner Tamenglong ting nai loan nanu bu tarik pangu kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in thane nanu bu tarik churu kum singnai na chui na pungu lau chuan kalan ting zin nai na ye singbang ting puk in thane ai ku wai na king in chui na king lau me khang da Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rate chuan ku mai in da we asai hun tu cham hai khoring a lau de in chuan khwang ru ma khai kai me gan rui king in sam da la kho Khadni king lau mai ka thui rui like subscribe khadni share salau pdiu khang sang hoi mi tong thei chon gu thei